Ya tariki ni kenda naguo mweri-ini wa Februari mwaka wa 2024 ni mwako wakwa ati muthenya waku ni gutwarithia uwe gwikareire gite giki hwindire cihandite kana itabarire-ini itu igaguriro na ngwirire ati mamwe ma maundu maria tutanyite gukorwo tukirora na njira nene ni makiria cira wigie Jowie Irungu na uria kwirikanaga ati ni oragire muruti wa wira na makiria muhuri biashara na uria wikaine ta Kimani Derika nyinyi kumanagia na thaici mundu gwikaine ta Jowie Irungu ni arikia kuonekana na mahitia makuraga muhuri biashara na uria uwikaine ta Kimani na uria wacokire kana oragirwo na njira yake unyamu na makiria kuria kwirikanaga mutwe wa Kimani warengirwo kuma mwiri-ini wake na makiria nyumba-ini iria akomborete thutha wake kuma icera bururi-ini wa nanja. Cira uyu warikia gutwithanio ndeka nyini hituku ni mucirithania Grace Nzioka na kuria augite ati Jowie ni acokire kuiya ibande kana ibande cia muiritu ucio na gucoka kana we ni akorirwo nginya ari kana ethaite na matharaita matiganite gikorwo kana cira uyu uria warikia ku kana ni cira uria warikia guthikiririo ndeka nyinyi hituku mbere ya cihandite wega mathaa maya na kuria Nzioka augite ati hatari na nganja iriho honge cia ucirithania gwata mbutu ciothe iria irakoretwo igitamania wira mbere yake ni irikitie kuga ati kana ni makoretwo makionania wira muiganu wa gutigirira kana wa kuga ati Jowie Irungu ne arikire kana Joseph Irungu na itorigire ta Jowie ni akenyitikanite na mahitia makuraga muhuri biashara no ria uwikaine ta Kimani gukiri uguo muruna we no ria uwikaine ta Jackie Maribe ne arikia kana kuringana na mucirithanio ni ugati mundu uwikaine ta Jackie Maribe ndari na cira wa gucokia na koguo ngukumio yothe igakorwo igikomera mundu gwitwo Jowie umuthi ari tariki kenda nake kana undu ungi kana igutha ringi kuri Jowie ni ati ndekurekererio na bodi toria kurariho gabere kuona ati riu eguthie kuhoria ucuru nginyanagia tariki 8 mweri wa kana mweri ukite wa March niguo mweri wa gatatu niguo cira wake ugakana niguo kiho giake igakorwo gikirekererio ni igoti o riri thikiriria ringi tariki 8 mweri uyu kana mweri tuthiete wa March niguo cira wa Jowie Irungu kana niguo kiho giake igakorwo gikirekererio ni igoti riri na kuria kana na kuria ndeka nyinyi tu mucirithania uria uguthikagiriria cira uyu no uria uwikaine ta Grace Nzioka arikia kurekereria riboti na kuga ati ni arikia kunyita mundu uwikaine ta Jowie na mahitia makuraga muhuri biashara Kimani na kuria kana kuria ugite ati ni iganire ni wira uria urikite gutamanio maya mukite rire cira uyu warikitie gukorwo kana cira uyu wakoretwo ugikwo kindu gigwitwo gutwarithio na mbere kana kwaga guthikiririo gwa kahinda kana gwa kahinda ka maita matatu mwaka-ini muhituku. Cira uyu ukoretwo ukiranerio maita matatu niguo ndrenda kuga na muthenya wa umuthi niguo muthenya kana muthenya uria wakorwo gitwithanio riu gukiri uguo riu kana riu gukiri uguo mundu wikaine ta Jowie atanyitwo riu ni guthie rumande kana thero-ini nginyanagia tariki 8 mweri wa gatatu niguo March na kuria cira uyu kana kiho giake igakorwo gikirekererio. Ndikiuguo ni waku ni uriku no gitwire kuri mwena wa Facebook ni @muthingi.tv kuri mwena wa YouTube ni @muthingi.tv ndoka gukunjurire mamya kana maria mathiete na mbere ukihanika thiini iria iriku ya mohoro na makiria riboti ni ukumiamukira na njira ndikiru ona cihanda wega kana mutamburuko-ini witu wa thaa na thaa ithatu autoria ndikitwo mohoro meguthi na mbere na kurumanira na riboti uririkana ndakonda kuhuteria ati Jowie ni arikia gukundikwo kana kunyitikana na mahitia gucungia muhera ati ni oragire muhuri biashara Kimani na uria gwakorirwo nyumba-ini gwake oragitwo na njira ya unyamu ya kurengwo mutwe na kuri uguo kana mundu wikaine ta Jackie Maribe akiamba kurekererio na kuga ati gutire na kana mucirithania Nzioka akiuga ati ni meguthi na mbere na gutabania uthuthuria riri nake Jowie atanyitirwo gukorwo akirekererio kiho giake ona cihanda kana ona cihanda wega tariki 8 mweri uturorete wa gatatu. Tugithiru na mbere mutongoria wa nini bunge-ini ya gĩbũrũri no ria wikaine ta James Opio Wandai ni arutĩire thirikari ya Kenya Kwanza mukana wa gucenjia katiba na makiria rungu rwa gĩcunjĩ kia ithurano na mihaka IEBC. Opio ni akomithitie itua rĩrĩ kuona ati andu aingi ni mathiete na mbere na gucenjia kana gucenjia katiba ino akiuga ati hari bata wa gukorwo makimurika na njira nene. Riboti ya NADCO ni ria yacũngĩrĩirio kumanagia na thogothogo iria
kama hituku nile atogoragio ni Raila kana nile mwaho mwe nule watogoragio ni Stephen Kalonzo Musyoka na mwaho uyo gitogorio na mutogorio wa igebugini ya gifururi Anthony Kimani wa Ishungwa. Now understand that some people are pushing for the reconstitution of the IEBC through an IEBC selection panel that is now for all intents and purposes moribund. And our point is this, in summary really, any attempt to reconstitute the IEBC outside the framework that has been established by NADCO will be totally resisted. And if they go ahead and reconstitute the IEBC outside the NADCO framework, then that will only be an IEBC for Kenya Kwanza. If you proceed to reconstitute the IEBC outside NADCO, that will be the end of NADCO and anything else to do with it. How would you want a good IEBC if you know an IEBC that works according to your script can make you win an election? Ruto knows that he will not win the next election. So he will not form an IEBC in another image. He will form an IEBC in his image. And that's why he wants even Chebukati to be the Chief Justice of Kenya. He wants a court in his image. In the Commission for Revenue Allocation, which determines how much money comes to the counties and how much money goes to the national government, Mrs. Chebukati is the commissioner. I mean, it has escaped us. Karigete wa uhuri wa biashara bunge-ini ya gifururi David Kosing ni athiĩte na mbere na kana ni arĩkĩtie gucukira maabitha kana maabitha aria marugamĩrĩire kana maabitha na thitango cia ungumania na makiria aria marugamĩrĩire icukiro itiganĩte ari hamwe na gicukiro kia Mombatha, akiuga atĩ ungumania nĩ wonekanĩte gũkorwo kĩambatĩra na njĩra nene kuma mwaka-inĩ wa 2018 nginyanagia mwaka wa 2021 na makiria mwaka-inĩ wa kĩgĩna. Gũkĩrĩ ũguo Karigete ũcio nĩ akoretwo gĩcukira na kana nĩ acukire na njĩra nene ũheani wa mawĩra ũrĩa ugĩte atĩ ndũkoretwo gĩtabanio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, akiuga atĩ rĩu no mwaka watho ũkorwo ũkĩhũthĩka na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa othe manyitĩkana na mahĩtia maya nĩ makorwo makĩoerwo makinya marũrũ ma kĩwatho. Employed on a certain job group. There is a starting salary from, if it is job group J, the starting salary maybe is 1,000 shillings. Maybe the maximum is 2,000. So you are allowed to negotiate within those parameters there. Vile vile kuanzia asubuhi mpaka saa hizi katika utathmini wetu ule ambao tunafanya na watu wa KPA tumeona mambo matatu ambazo zimejitokezea kwamba ni mambo nyeti ambazo sasa komiti yangu na parliament lazima ziangazie. Jambo la kwanza ambalo tumeona ni kwamba KPA walilipa yale tunasema marupurupu ama allowances zaidi ya milioni 300 kwa mwaka moja, na mwaka ambao tunatathmini hizi vitabu ni mwaka wa 2019-2020 na 2020-2021. So katika 2019-2020 pesa ambazo zililipwa allowances ni zaidi ya milioni 300. Na tuliuliza swali hapo, kwa nini wafanyikazi ambao wanalipwa mshahara kulipa overtime allowances, hiyo inakaa namna gani? Hiyo ndio swali ambalo tumeuliza hawa watu ya KPA. Wafanyikazi wa kiwango cha management, yani wakubwa, waliajiriwa 5, na baada ya kuajiriwa tumeona katika utathmini wetu wa vitabu ya kwamba mishahara yao yalibadilishwa yakaongezwa maradufu within kwa mwaka moja. Sasa sisi tumeuliza wao ni nani alipatia nyinyi nguvu ya kuongeza mshahara? Ya tatu tumeona ya kwamba kuna wafanyikazi ambao wako katika kile tunasema wako katika training ama mafunzo katika KPA. Wako katika mafunzo na sheria ya KPA inasema kama mko mafunzo haitakikani mulipe marupurupu kwa sababu nyinyi katika mafunzoni katika pale KPA. Na tuliona ya kwamba wanalipwa allowances marupurupu.
Sasa unalipa mtu mwenye ako training marupurupu namna gani? You also had members needed them to interrogate, and that is why the reason why they requested that we adjourn so that we give them time to interrogate. You people know that completed. Haya tugithiri na mbere ni ati mathomo na makiria gicigo-ini kia ubunge gia gicigo kuni kaunti-ini ya Kirinyaga ni matanyitwo kwambatira kumanagia na gucokereria kwa riri wa mathukuru macio thutha wa kigina kia NGCDF na kiria kirekagererio mathukuru kuonekana riu gikihuthika na njira iria yagirire kuringana na mubunge wa gicigo kiu no riuikaine ta Githinji Gicimo ni ugite ati na kana urio urikitie gucenjia uthii wa mathukuru maya ni ugite ati riu ciana ni igukuru na handu hega ha wira wa Wanjiru wa Maina ni aratariria. Thukuru wa muthingi wa Karusho gicigo kaunti-ini ya Kirinyaga uri na uthio mweru wa gucokia riri kugerera kigina gia CDF. Kuringana na mubunge wa gicigo Githinji Gicimo, mathukuru mothe gicigo-ini giki ni mahetwo uthio mweru muoroto ari gutigirira ni mambatiria gikiro kia mathomo hamwe na kurehe riera riega ria mathomo kuri arutwo. Bara di university de kuma atandatu kogo mini actually tika yashada hanga shukuishi gere bitutongore diara maratwara ndo. Gicimo augete ati macenjetie mabati magekira mero thi magekira tiles na thingo ikahakwo rangi na riu arutwo mari na kundu kwega gwa guthomera gukiringithania na hau kabere. Murutani munene thukuru-ini uyu augite na hau kabere irathi ici ni cirauraga na mabuku ma arutwo magathukanga no riu irathi ici ithondeketwo wega. Twirari mbere kuna irathira kimo bara gitege akenita kuonania bura cinge irari guana ni murona bura ikite tureciria rimwe mwena ni wa mathomo tumashughulikie ya kutosha hivi kwamba riu ciana citu ni ikugia na mutisha munene muno na ithome na bidii muno ni undu irathomera ina very good environment ciikirwa tiles ciina box mabati bibi ciao ni njega na arafu ni tukwendia kuthondeka furniture icu cingi tiles kwina cio riu ni turona wega mathomo ni mekuthii wega. Aciari thukuru-ini uyu ni matugeretie tabarira ici makiuga riu mari na mwihoko amu arutwo megukorwo makiheana maumirira mega mathomo-ini mao. Undu wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho ni tondu irathi ici citu irari irathi thuku muno ona aciari ni marakenerera undu ucio ona arutani no marakenerera ona ciana ni irakena muno na community ona ni raigwe gitira undu ucio. Ngiribuatira Muthingi TV ritwa riakwa ni Wanjiru wa Maina. Maafitha borithi kuma mwena wa Eldoret ni marikitie kuhithukia njohi ngananie na makiria maritangirie mwena iria igutwaragwo mwena kana mwena iria igutwaragwo kaunti-ini ya Naikuru ikuitwo ni ngari muthemba wa Fielder gukiriguo kamanda wa borithi wa Eldoret Benjamin Mwathi ni ugite ati njohi ino ikoretwo igithii na mbere na kuhithukio na makiria makiuga ati ni ikoretwo igikia a Kenya hatikaini nene maya mokite thutha wa andu 11 ukorwo magikwa kumana na ukorwo makihinda njohi ngananie kaunti-ini ya Kirinyaga. Bara ya kurana na njohi ngananie na makiria gitaro-ini kia Mount Kenya iria ambikitwo ni munini wa president ikionekana gukorwo igithingitha ona thengia mitaratara iria yambikitwo. Jana mwendo wa saa 4 our officers from DCI while on patrol they came across this vehicle ambayo mnaona hapa Fielder, Toyota Fielder, then wakaisimamisha but on suspicion ya kwamba ilikuwa inabeba vitu ya so wakati walisimamisha driver alitoka na kukimbia, so our officers walikimbiza na wakaweza kumpata na wakamkamata na kuangalia gari tukapata mitungi 40 ya 25 liters ya ethanol
street value ni about 500,000 kwa bar zetu, kuingia kwa counter zetu. So wale wana operate bar within Uasin Gishu, tununue ile pombe ambayo ni halali. Tusijaribu kununua second generation, tusijaribu kununua pombe ambayo imechanganywa kienyeji, imetumia ethanol ambayo ni very toxic. Wananchi pia tunawahimiza wakienda kwa bar wakunywe ile vitu ambayo inakubaliwa. Wasiende tu kwa bar, na wakiona ambayo inauza vitu ambayo wana suspect si ile inatakana, tutasaidiana na wananchi, tutasaidiana na stakeholders tuhakikishe in Uasin Gishu ile pombe iko kwa counter ni ile pombe clean. Direction ya kutoka tuseme from western direction ikielekea upande ya Nakuru. Mmoja driver mwenye alikuwa na hiyo gari, as you can see, alikuwa ameweka mitungi mpaka kila mahali. Situ ilikuwa ya mtu mmoja kwa hiyo gari. Bado tunaendelea kumhoji, maybe kabla hatujafikisha kotini tutakuwa tumeestablish mahali alikuwa anatoka na mahali alikuwa anaelekea kwanza. Na tunataka kushukuru wananchi kwa this information, na tunaomba wananchi waendelee kutupatia information. Anything suspicious ukiona, however insignificant, pitisha kwa polisi. Tutaweza kuichukulia hatua. Haya, na gitio kinene mwiroreri wakwa reke twambe tuwe kahinda gaitu ka mbere ga gwikiria ndugetikire guthira mitambo ni turacokereria. Save a Life nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nigetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a Life, transforming lives. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Ihitia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Ihitia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Ihitia Supermarket. Ni yangu. Mbona tata? Kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Kwanza, nalala. Karibu ndani ya Ihitia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Ihitia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Ihitia Supermarket, a world of choice. Waigwa firidi ya hugo kamenya ni hĩndĩ twi ona wa Max tũgũtwara nginya iharo-inĩ atũkũmenyithia ciĩgiĩ athaki mĩthako nondano na maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia kagi gwĩthambĩra mahenya cricket hockey gonya na ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri.
nyitanagira nanie that sports girl wa boy wajao o juma wona shahada wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini atafarĩrĩ ya metameta cia mathako gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩ gĩkeno kĩnene kũrĩ enjia mahiga na makĩria ngiri ĩmwe na makĩria gũkũ bũrũri-inĩ na thutha wa mũigithio ũmwe kana mũigithio ũmwe kũneana ciringi bilioni 3 kũrĩ gold refinery na kana gũkũ kaunti-inĩ ya Kakamega. Ahmed Abdi Salah nĩ arĩkĩtie kana nĩ ũhotete kwĩgwatĩra kandarathi ĩno akiuga atĩ nĩ egũteithania na enjia mahiga gũtigĩrĩra atĩ nĩ makinyanĩria kana nĩ makorwo magĩkinyanĩria wĩra wao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tutakayefungua hapa ni gold processing plant itakayokuwa hapa Rosterman. Rais atakayefungua itakuwa inaajiri watu hapa. Rais alisema anataka watu kuandikwa kazi. Na hiyo kiwanda itakuwa ina process gold kwa yale mashimo zangu kutoka sehemu tofauti tofauti hapa Kakamega, Lurambi, Shinyalu, Ikolomani, inatoa Vihiga, itakuwa pia inatoa West Pokot, Turkana kule kote, Bondo hata Migori, yale minerals kwa natoa kule dhahabu tutakuwa na process hapa Kakamega, na yale waste itakayotokana kutoka yale matope na yale uchafu utakayotoka katika hayo tutakuwa tunaleta pia hiyo plant tunavyoizindua tunazindua pamoja na bricks pamoja na tiles plant yenye itakuwa hamna waste totally. Itaajiri watu hapa, itakuwa ni kiwanda ya kwanza kukua hapa Kakamega. Majina naitwa Peter Oluwasi Oremo. Mimi ndo nasimamia e-center. Kwenye hizo mikakati atakuwa anasaidia shule na ameshasaidia shule kwa vifaa, ameshatutengenezea stima ya dometi ya vijana, amerekebisha stima ya workshop ya welding, pia alisaidia wanafunzi wakati wa mtihani, alipeana mashine. Imwe kuma kaunti-inĩ ya Garissa rĩu nĩ maiyũrĩtwo nĩ kĩhana nĩ thutha wa mwana wao gũkorwo akĩũra na njĩra ya kĩriga, na kũrĩa maugĩte atĩ marekwo atĩ kana mamuonire akĩingĩrio ngari-inĩ mũthemba wa Probox na Probox ngari iria kana ngari iria yaihũire maabitha a borithi. Marauga atĩ thigari icio nĩ kana kuma na hĩndĩ ĩyo matikoretwo akĩona mwana wao, rĩu makĩũria maabitha a borithi arĩa magũnĩ gũkorwo magĩteithĩrĩria ũndũ ũyũ metĩkĩre kũmateithĩrĩria gũkorwo makĩhithũkia nĩkĩ kĩarĩire kĩrĩa kĩngĩ. Mũnene wa borithi John Samburomo nĩ ugĩte atĩ ũthuthuria nĩ wambĩkĩtio na ũrathiĩ na mbere itemi-inĩ rĩa kũmenya nĩkĩ gĩacũngĩrĩirie mwana wao kũnjĩra kana kũra na njĩra ta ĩyo ya kĩriga. There is one of our members who was abducted by people who are known to us, and actually these were police officers. This is one Osman Yusuf Bure. Now when it reached around 9 and Anusu at the night, some two Borobox vehicles came to Osman homestead and they were put right off 1 kilometer away. So these soldiers came by foot up to the homestead. My call is we are facing a tribal cleansing, ethnic cleansing. Therefore, Osman might go in the same route those his previous members are also gone. We are calling the government to produce Osman safe, because if he has a problem, he had an ongoing case which was active in court. If there was a problem, they should have taken him into court, but they don't hide him for the last from Tuesday night today. Choka. Tulikuwa hapa tangu jana mpaka wa leo hatujapata haki. Polisi wanafanya kitu inaitwa cover up. Kabisa wanafanya kitu inaitwa cover up. Wenzetu kutoka DCI wanaichukulia kwa uzito na kuhakikisha kwamba wale familia wanapewa haki yao, watajelezwa kama kutakuwa na leads ambayo inatuelekeza mahali. But for now, that is the position. The DCI wako wanachunguza hiyo kisa. Ile kitu tu ningependa kuapili kwa members of the public hata na familia ni kwamba ama watu wa Garissa najua ni watu wa kupenda amani, watupe nafasi
tufanye uchunguzi zaidi. Haya, tukiuma riboti niyo tuthie na mbere ni ati ruhonge rwa guthaitira nyamu guku bururi-ini rwa Lewa ni rugite ati ni rwihoterete gutigira ati ni rwang'ethanira na moritu maria mokaga mutitu-ini ucio na makiria andu aria makoragwo makienda gukorwo makiuraga nyamu cia githaka na njira itari ya kihariro na njira ya kuhuthira mutambo mweru wa teknoloji no uria uikaine ta Earth Ranger. Kuringana na munene wa ruhonge rwa nyamu Dominic Maringa ni ugite ati mubango hari gutigirira ati mamenya namba ya nyamu iria iri githaka-ini kiu na makiria kuria irakorwo igithie na makiria gutigirira ati itinauma imambo-ini ciacio na gukora muingi. Conservation of Lewa Wildlife Conservancy. Here we undertake conservation work for entire landscape, that is Lewa, Borana, and sometimes we cross the borders to the northern Kenya with different aspects of conservation. Our aim is to ensure coexistence of human, wildlife, and the environment in a positive way. Technology to enable our work to go on data collection effectively. We use what we call Earth Ranger. It's a platform which collates all the data we collect about wildlife population, about wildlife movement, about localities, and all over northern Kenya. We are able to collect that information on Earth Ranger platform. And we are able to trace some of the cold animals like elephants or rhinos, which have got transmitters on their horns to manage and bring down poaching to a very, very minimal level in the last 5 years. We have embraced this technology in terms of putting out even transmitters, an extent of installing transmitters to black rhino horns. They are able to be monitored real time where they are. We have rangers who are on the ground, who are using radios. We use technology like camera traps, which are able to trace the movements of these animals. And that way, we are able to minimize any effect of poaching. We are able to intervene as quickly as possible whenever we have detected a sick animal or an injured animal, an elephant that requires assistance, and our team are able to respond as quickly as possible by the use of technology. Recently, we noticed also the Ngreve zebra, which is one of the critical areas. Kenya Wildlife Service have actually benchmarked here, and they have installed Earth Ranger. They are now in use. Kenya Police, they have benchmarked the Earth Ranger here, and actually some areas of Kenya Police are using Earth Ranger because of its effectiveness in communication. Haya, tukithiru na mbere ni ati oriri bitika cia World Rally Championship ciringira ikereka-ini ria kana mbeu njithi kuma mwena wa Naivasha guku ni kaunti-ini ya Naikuru. Ni makaite makiuga bitika ici ikoretwo kana ni maikitie ritana ria kuga ati bitika ici ni ikoretwo ikimatithia na njira nene. Mbeu njithi aya maugite ati meki ya mawira ma bitika ici ni thiite na mbere na guthutuka, makiuga ati hari bata wa gukorwo magithaitirwo na ningi na njira iria yagirire riri bitika ici tanyitwo gukorwo ikihorwo cabi. Hii yote tunaweza sema inaletwa na zile shughuli za the economy yetu ijakuwa ikopoa kabisa. Kumekuwa na ukosefu wa kazi, na sasa hizi opportunities zikikosa, vijana wanaingia kwa depression, wanaingia kwa madawa, wanaweza kuingililia mambo ambayo ni undesirable. Na inaonekana ni kama inaenda out of control, kwa sababu kila siku mazee tunaona kwa news kila pahali that vijana wanajiua, wengine wanaua wale wengine, yani unyama tupu. Na sisi kama vijana hapa Naivasha pia tumeaffectiwa na issues sana, especially sisi wasanii. Tukiona vitu kama talanta hela venye zinakuja hapa, wasanii wetu hapa tuko very talented, tunafaa kukuwa involved kwa hizi opportunities. Unaona, tuko na dancers, tuko na wasanii, tuko na watu wa kuchora, na tuna feel that WRC ijakuwa na impact kubwa, na hii ni the 4th edition yenye inakuja hapa. Hii event inafaa kuwa immortalized hapa Naivasha, inafaa kuwa kitu yenye iko na kumbukumbu sana hapa Naivasha, kwa sababu hatuoni tena kama itakuja hapa very soon hii contract
contract yake ikiisha. Na tunafaa kuimmortalize aje hii kitu. Tunafaa kuwa na vitu kama CSR kama venye mwenzangu wameongea hapa, creative hub. Hatujaona CSR yote hapa ya WRC. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, hatujaona mpaka vitu zinafaa kuimmortalize hapa. Watu kuna pesa mingi ambazo zinakuja hapa, but sisi tunakuwa kwa side shows huko hivyo. Sisi tunakuwa spectators kwa background yetu. Watu wanakuja hapa wanafanya vitu zao. Planta hele ilikuja hapa Naivasha na wasanii wetu waliachwa nje. Tukakuwa sisi ni watu wa kuspectate wala watu wengine wa feel that hii inatunyima opportunity ya sisi wenyewe kuonekana pale. Na jambo ambalo ningetaka kusisitiza ni ati sisi wa vijana wa Naivasha, sisi ndio tumezaliwa hapa, sisi tuko na culture hapa, sisi ndio tunaonyesha art yetu hapa. Sisi ndio watu huko nje wakituona wana feel Naivasha. In as much as ni WRC imekuja Kenya, pia msisahau pia imekuja Naivasha. Naivasha sisi ndio tunaihost na sisi ndio tunafaa kuwa tuna benefit zaidi na hii WRC. After the current regime imeingia, kuna so many stalled projects zenye zijamalizika. Kama Naivasha we have one project ya soko ya samaki. Pesa iliwekwa hapo, pesa mingi sana, but up to tujaona any development on the project. Na hiyo project ingekuwa inasaidia vijana, tungekuwa tunapeleka samaki zetu pale, at least zinaweza kununuliwa with a good Mheshimiwa Madam Governor Susan Keheka, ipak tulijengea wanyama ama tulijengea vijana ili waweze kujisaidia. Na macio nĩ mo marĩkũ thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩkũ ya mohoro ririkana atĩ ciro Jowie na njĩra ithiranĩte nĩ ũkorwo ũkĩwamũkĩra wega mũtambũrũko-inĩ witũ ũrĩa ũrarũmĩrĩra arĩguo mũtambũrũko witũ wa thaa 1 na thaa 3. Gũkĩrĩ ũguo, mamwe ma maũndũ marĩa gĩgĩkorwo gĩkũhutĩria nĩ atĩ cira ũyũ wa Jowie nĩ kana igoti nĩ rĩakorwo rĩkiuga atĩ Jowie nĩ anyitĩkanire na mahĩtia ma kũraga mũhũri biacara Monica Kimani. Gũkĩrĩ ũguo, kĩoho kĩa Jowie gĩgakorwo gĩkĩrekererio tarĩki 8 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ wa 2024 nĩ igoti kana nĩ igoti o rĩrĩ rĩa Milimani. Macio nĩ mamwe marĩa marĩkuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩkũ ya mohoro nĩ hau nĩho ngũkorwo ngĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Nĩtũcemanie nawe tabarĩra-inĩ ya Igakũrĩro mũthenya wa Monday wona cihanda wega thaa 1 na nĩwona Ngai agĩtũkinyanĩria na Ngai akĩenda. Akĩrĩ ũguo, timu yothe ĩrĩa twagĩtinda nayo na makĩria arĩa twakorwo tũgĩtwarithania nao tũgagũcokeria ngatho cia mwanya nĩ gũtũhokera mahinda maku tũkũmenyithia marĩa marĩkuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩkũ ya mohoro tindia thayũ. Mahinda mothe ni nawe twacemania na ũnjĩte Kariuki wa Nduati nĩ ngũkorwo ngĩtĩka. Shalom.